Webafowethu usekhwele wadilika uThibela wegidangoma ke likaKhuzani Mfoka ke laphana ke khwela dilika ke kuyena ke umthandeni ke igcoko elisha ke icomment yakhe ke yenza abantu abaningi bethuke kakhulu ke uThibela ke uma ke ekhuluma kanje ikakhulukazi ke negcokama ke elisha. Ubhale ke nanka ke amazwi ke laphana ke anesihlava ke uthe wena ke uvamise ukuthi ke ufike ke ulibale ke iziphuzo ke zikaFaro ke mosocabanga ukuthi ke laphana ke uzokwazi ke ukukhava ke ikhathi ke zomcimbi wathi ke imaphi ke amanqina ke enyathi ke boshele wona ke laphana ke uma ke wena ke kunguwena ke ongawunaki ke noma ke ongawuhloniphi ke umsebenzi ke wakho ke laphana ke kusho ke uThibela ke okuyigidangoma ke likaKhuzani ke umfoka Mpungose waqhubeka ke futhi ke laphana ke waveza ukuthi ke kuneminye ke yemicimbi ke wena ke ofike ke ungene ke ngoNdlovu ke uyangena ke kuleyo mcimbi ke usudlubulundela ke wabala ke umcimbi ke ofana nomcimbi kaKhuzani ke igcwalisa spring picnic all white ke laphana ke waphinde ke uThibela ke wabala ke umcimbi ke laphana ke impocuzeko ke waze ubala ke nawo ke umbuso umcimbi ke phansi ke kwayo ke insizwa ke laphana ke uge umfoka kaNgcobo ke laphana ke kusho ke igidangoma ke lakhe ke uKhuzani ke laphana ke asazi ke bafowethu ke uma ke izinto ke zinjena ke laphana ke uThibela ke lenkulumo yakhe ke uyisusela ke emazwini ke kaMthandeni ke kade ebhale khona ke laphana ke njengoba ke uMthandeni ke ekhiphe ke ingonyuluka ke yakhe ke laphana ke ngokusenhlizweni ke odabeni ke luthintana ke noZimdola ke njengoba ke uThibela ke esebuya ke azothela ke laphana ke upelepele ke esilondeni ke kulona ke igcokama ke uphinde wathi ke uma ke wena ke ubona sengazuthi ke uyazondwa ke yini ke kuzonde wena wedwa ke uhlezi ke wena wedwa ke uboshelwa ke amanqene enyathi ke laphana ke wathi ke into nje egqilaza kakhulu ke uphuzo ke olunamandla ke laphana ke inkambo ke zikaFaro ke laphana kwathi ke umuke ungehlisa ke inkambeni ke ena kanjani ke uzokwazi ke ukugcina ke ikhathi zomcimbi ngoba ke awukho ke umcimbi wakwagcina kuwona ke isikhathi ke lenkulumo ke bishiwo ke igidangoma ke likaKhuzani ke likhwela lidilika ke kwigcokama elisha umthandeni ke umfoka amanqele ke esingazi ke ukuthi ke ngampela ke iyozala nkomoni ke meko nje bafowethu ke thina ke sikuthatha sikubeke sikunike khona ke njengoba ke kunjalo ke laphana ke abantu abaningi ke bakhomentile ke ikakhulukazi ke ngendaba ke kaThibela ke laphana ke basha abanye bathi Thibela ke akukhulunywa nawo ke mfowethu ke ngabe ke uyathula mfo uma ke izinto zinje ngoba lolu daba ke alibathinti ke abasemandaba ke laphana ke kusho ke ama comment ke ahlukahlukene abanye ke bayamvumela ke uThibela ke laphana ke bathi ke akatalaphe bathi ke akagahle ke kodwa ke ngale kokunanaza ke bafowethu ngifuna nje uzuvu lwakho ke mbukelo wasemakhaya ukuthi ke wena ke ngabe uthini na ngenkulumo ke kaThibela ke umfoka Mpungose umethi ke igcokama elisha ke lilibalo ke izinkambo ke zikaFaro ke laphana ke ligcine ke lishawe isikhathi ke wathi futhi ke uThibela ke awekho ke amanqane enyathi ke umthandeni ke ake ke aboshela wona kodwa ke ingoba yena ke ungena ke ngoNdlovu yangena ke sedlubulundela ke emcimbini eminingi ke ngenxa yokuthi ke akasigcini ke isikhathi ke sokusebenza amazwi aphuma ke kwigidangoma ke likaKhuzani thina ke bafowethu ke sikunika khona ke njengoba kunjalo ke ngiyayideda inkundla ke ngalomzuzu bafowethu ke ngithi ke asibonane ke kwezinye ke engizokuphathela zona bafowethu ubusuku ke bube buhle ngithi nje saluthi.